abangcwele awusumphathe bandla elithobekileyo likamenzi wezulu nomhlaba sesiyamdumisa manje odunyiswa emhla yonke amen silandele usibani uNkulunkulu namandla onke Isa wonke abamkhonzile sisa uvuka kwethu namhlanje gcine ngumsakho Jehova meluswama ngweswela mina siziwa sakhe yangeluse ebusuku nasemini yavumela izinto bezami ukuphatha igama lakhe zethu zami zemzuzu kasikhumbulanga ngisesesifini sokuthi uhlala endlini kaJehova kuze kwesekupheni kwensuku zakho ungaphutha ukukhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho lemina akuvuse ngayo umkhonza yonke inhliziyo yakho nangonke umphefumulo wakho ungaJehova umkhonze ngokumthanda noma uhamba endleleni imkhonze ngoba uthwelwe nguye nasekuhambeni kwakho noma uhlezi endlini yakhe mina mkhonze noma usemsebenzini wezandla zakho mkhonze ngokuba nguyena onika umphefumulo wakho ukukhuthala noma uthuma indodana yakho nendodakazi yakho ithuma ngegama likaJehova uyithande indodana yakho akuphela uJehova ebuhlungwini nasekuhluphekeni isilando sebala uNkulunkulu namandla onke Yiswa bonke abamkhonzayo usisa uvuka kwethu namhlanje gcine ngumsakho uyifundise kahle indodakazi yakho ukudumisa uJehova uNkulunkulu wakho ungaze uthwale icala lango ungayifundisi kahle kwakho insika zendle yakho mazimdumisa umenzi makavume ukubusisa ukuguqa kwethu nokusithuba kwethu amen Nkosi uNkulunkulu Nkosi yomsane esethembiso siyabonga nokubonga ugcina kwakho ngalobusuku banamhlanje isihlando sebandla uNkulunkulu namandla wonke Isa bonke abamkhonzayo usisa uvuka kwethu namhlanje gcine ngumsawa siyabonga Nkosi Jehova kusivusa wakho Nkosi yamakhosi vuka nathi Nkosi Jehova lensasi yanamhlanje usinike ingqondo eziphapheme sinike ukukhuthala Nkosi Jehova emsebenzini wokusiphilisa ubuthongo okuvilapha bungasembathi Nkosi Jehova usinike umoya wokukhuthala silime sihlakule silile sikulimileyo nesihlakulileyo uyibusise Nkosi Jehova imisebenzi yezandla zethu siyakuncenga ukwamukela ukuncenga kwethu kungabi ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho Nkosi yeThixo wethu ningavilaphi isono kuvilapha umuntu ovilapha ufana nje ehlala ngokucela ukudla kubantu ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulimi uzophila ngakho ungahambi ucela ukudla kubantu hlabele kaVukanathi
noma libalele lima ngokuba usazi isikhathi uNkulunkulu azonisha izulu ngaso. Noma liyana lima uhlakule ulinde ngonakalo kulimileyo nokuhlakulileyo. Ngoba uyezwa ungabe isedeleni salamazi. Ngoba namahloni ukuhamba ucela kudla kubantu kanti uNkulunkulu ukuphila izandla zakho uba usebenze ngazo. Ungahamba ucela ngazo ukudla manje wena sewuhamba ucela ukudla ngazo na usebenza ngani ngazo. Bonke abavela phaya bawulahla gazi labo liyobiza esandleni saba lokubiza esandleni sikaNkulunkulu ngoba bamthela ihlazo uNkulunkulu ngokuvela phakathi kwabo. uNkulunkulu baphile izandla zabo kuba basebenze abasebenzi izandla zabo bagcinele ukuhamba becela ngazo ukudla bamthela ihlazo uNkulunkulu. Silande kusebandla uNkulunkulu namandla wonke yiso wonke wamkhonzayo sisawuvuka kwethu namhla gcina ngomsa wakho. Usinike inhliziyo zokugcina imithetho yakho ngale mina ovuse ngayo ebuthongweni besingenamandla okuvukela kubo ngaphandle kwakho. Uma ungumfundisi usifundisa wena ukukhuthala ukuze abantu babonele ukuthi wathi uNkulunkulu akusetshenzwe. Uma wena mfundisi weinhloko kuvilapha kubantu awuzuba umthwalo phezulu kwabo na futhi wena uzophila ngani kuzoba ihlazo elinganani uma wena uhamba ucela ukudla kubantu na. Uma wena isizulwane sika-Adam no-Eva ukwathiwa kuyensimini yase-Edenima ulinde ubonakala uthabatha isimo sobunja uyazithuka wena ungathandi ukusebenza. Silandele sebandla uNkulunkulu namandla wonke yiso wonke abamkhozayo usisa kuvuka kwethu namhlanje thine ngomsa wakho. Ukwathi umuntu okudla umvuzo wethu kuthuze izandla zakhe washo uThixo ka-Adam wathi uNkulunkulu ngokuqinisa umuntu uyokudla ejulukile uyawaphisa wena lamazwi na. Uyathoza yini ngawo uNkulunkulu uma udla ukudla ungakusebenzanga ungakujulukelanga ebusweni bakho. Uthanda ukudla ungakujulukelanga beka isono phezulu abakuncishayo isono sakho. Amehlo kaNkulunkulu athoza yini ngawe uma udla ukudla ungakujulukelanga kwebile lokho kudla. Hlabelela sinikela
uNkulunkulu kathi kuzuma ibona udla ukudla ongakusenzanga nakancane. Noma wentombazana uyivila uyavama ngokukhathaza ngokuthatha izinto zamanye amantombazana. Wena ungenelene esibilweni esibi kangaka na. So uba uNkulunkulu akubone usosizini nobuso bakho umnyukubele ngenxa kulamba. Uzothi uNkulunkulu ulanyise yini nazi izandla zakho nje wathi uNkulunkulu kaAdam lima ulide. Umle ngosuku lesikhombisa. Izinsuku eziyisithupha uyisebenze zonke ungaphumi nalo. Kulandele soyibandla. uNkulunkulu namandla onke. Yesu wonke abamkhonzayo. Usisa uvethwa namhlanje. Gcine ngomsakho. Uma ulaphulo olunye kulezi isithupha uNkulunkulu uyisenze. Uyalivusa ngani? Uyawuthi awusenza ngani ngokuba iyona imithetho ishumathi uNkulunkulu ngayiphule. Mesabe ujava ugcine imithetho yakhe. Amen. Abele. Singalibali. Siyabonga Inkonzo sipho inkosi yezulu nomhlaba. Sizobuyisela Inkonzo mnazana ihlabelelo sekhulu namashumi ayisikhombisa. Ngosibusiso phamo.
yena nguwe Nkosi yena.
Asibheke enkosini. Baba Nkosi yamakhosi, nini mandla wonke, uNkulunkulu wawo baba bethu, simi phambi kwakho uNkulunkulu wemibuso yonke khona. Le indaba Nkosi ephambi kwethu indaba yakho. Akekho umuntu oyazi ukuthi iqalwa ngaphi igcinaphi. Siguqe phambi kwakho uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni ba usibheke usithande. Kuthi lo mkhosi okhona lapha ekhaya kube umkhosi wakho wena owaziyo. Ubusise uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni abaphathi bombuso. Izmeya izikhona abaphakathi kwethu namakhansela. Ubusisa amaphoyisa Nkosi avikele izwe. Unqanda ibhamu lezi ezibazingela nxa zonke. Bangadutshulwa bangadubulani. Cela umoya wakho bawehlele kulo mkhosi ngegama lenkosi enkulu yasekuphakameni Shembe. Manje kuze kube phakade. Amen. Ngicela ukukhumbuza ibandla lamaNazaretha imbangela yalomkhosi ukuze abantu baqaqeke bazi ukuthi lapha kwenziwani. Yazi ukuthi abanengi abazi ukuthi kwenziwani. Wafika uNkulunkulu kobaba bethu ngo-1910 March. Wayese ebonana nobaba bafundisa ke yonke indaba leli bandla. Ngokunqamulela ke inqondo ukufika lapha ukuthi inkosi njengoba ilapha sizathu sini soba ibe lapha inkosi yonke iminyaka. Lenyanga esingena kuyona uMarch. Kuyiwa isikhumbuzweni sika March 10 okwaqaleka ibandla lobuNazaretha ngumqali wendlela. Inkosi ke lapha ke inyanga yezulu yayisisipha isipho esikhulu okufuneka ba umhlaba wazi nabantu balapha ekhaya bakwazi ukuthi lapha senzani. Yayiseyithi inkosi idlula lapha iya kuMashi yayisima lapha. Isithi namhlanje ngakha isivumelwano nani ukuthi la engimi khona ngakha isango lokungena kuMashi ngiphethe ukhiye wokuvula wonke umuntu la useyawuzivulela yena ukhiye wokungena kuMashi. Yayisithi ke ningaphinde nikuyeke lokho angisekubuye ngikuyeke ngenza isivumelwano nani isizukulwane nesizukulwane nesizukulwane sesiyakwenza lo mkhosi. Ngenhlanhla enkulu inkosi njengoba ikhona la ayizange kulibale lokho. Ayikhohlwa noma kunjani kukubi kunjani ayikhohlwa ukuza lapha ekhaya. Ngakho ke sazinqumela thina ukuthi lo mkhosi omkhulu kangaka nenhlanhla isipho esingaka singasemukela ngani. Sase sizitshena ke thina sivumelana sonke amaNazaretha lo mkhosi ongaka siyawemukela njalo siphathe o20 lanti bethe esandleni thina madoda omama bawephathela o10 babo. Ingane zamantombazane ziphathela amarantazo lezi ezincane ziyophatha u50 cent bathi wonke umuntu akubambe ngesandla ngoba sivula lokhiye singawazi ukuthi singawubonga ngani. Asikafiki endaweni efanele ukubonga lesi sipho kodwa ngithangazisa amaNazaretha onke ukuthi senza lokho lo mkhosi ngulowo nalowo uzawubamba lento yakhe ngesandla thula thithu athandaze ngaphakathi athi inkosi ngiphe ukhiye ngizivulela nami ukungena kuMashi ngoba
kuzalwa leli bandla ngoMashi. Nkosi yamakhosi, yilokho bengikhonzele enkosini ba ngichazele umphakathi wonke lwamaNazaretha khona uzoba nesizathu wazi ukuthi kuzokwenziwani. Inkosi ayihambi nje, izokwenza isivumelwano, izofeza isithembiso sethu. Ngenhlanhla enkulu lomkhosi sinemeya lapha ubaba ukhansela uNtuli uzawusethulela imeya yedolobha ehamba namakhansela iyona ezomukela ubaba namhlanje lapha ekhaya. Kusamakhosi Hlanzi kubagcotshwa bonke abakhona nehamente lenkosi yasePhakameni. Ngiyanibingelela egameni lenkosi uShembe. Amen. Udumo lwalomsebenzi luzwakala zonke indawo, lizwakale eParliament, lizwakale emahhovisi ombuso, iyazwakala futhi zonke indawo la ukuthi kunomoya ovunguzayo. Lokhu ke kwenza ukuthi ngempela bonke abantu bahulumeni banolwazi ukuthi kunenkonzo ibandla lamaNazaretha eselishisa ikhotha zonke indawo. Mayibonge Nkosi sePhakameni. Esikhathini esiphambilini ibandla leli lamaNazaretha belingenakho ukubaluleka, belingaziwa futhi bekukhona nje nokucindezeleka ungathi lingephumelele. Kodwa namhlanje umlilo usha ubuhangihangi zonke indawo kukhulunywa ngalo. Sinenhlanhla ke namhlanje ukufakazisa yona lonto ukuthi kulokusa kwanamhlanje sivakashele usokhaya okubone kubalulekile ukuthi emcimbini ofana nalo abekhona akaqalike uximba. Uma ekhona la ezweni uba khona la, kodwa siyazi ukuthi umsebenzi wakhe ubuye umkhiphele ngaphandle. Kuyenzeka ukuthi kunomsebenzi ofana nalo ebe engekho yena la kwaseThekwini noma kwaseNatali noma kwaseSouth Africa mhlawumbe engaphandle bese engakwazi ukufika. Namhlanje na ke sinaye la ubaba uXimba. Ngike ngambuza mina uXimba uthi awu Ximba konje uyigqoka nini ingoba emhlophe? Uthi uXimba hawu wena uyayifunda inhliziyo yami. Hayi nami ngafunda kwezami. Hayi cha uthi hayi ngempela ngeke ngikwazi ukuyifunda inhliziyo yakhe. Akudingeki ukuthi azabonakala ngengubo emhlophe. Siyabonga kakhulu uXimba. Yazi ke uXimba la uhambisana nezikhulu ezithize ezisuka emkhandlweni esingeke sayibalula zonke ngoba zingamazinga ahlukahlukene kodwa zikhona lana. Ke uXimba namhlanje uzosamukela, uzobonga lo msebenzi ongaka osehlele endaweni ayengamele njengosodolobha, njengosokhaya. Siyabonga Ximba ukuba khona kwakho. Siyathemba nokumukeleka futhi sizozizwa sizinzile. Nenkosi yamaNazaretha iyabonga kakhulu ukubona umuntu ofana nawe lana. Nhlanzi Nkosi yamakhosi. Ximba. Angibonge kubaba uNtuli amagama amahle asewabekile. Ngibonge
kwinkosi yasekuphakameni ukuba ngikwazi ukusukuma phambi kwenu. Ngibonge kwezikhulu zonke abefundisi nobaba ngimbonile usefikile. Kuyajabulisa kakhulu ukuthi sibe ndawonye sibe lapha ekhaya. Ngiyabonga kakhulu baba uMthethwa nokuzwa ukuthi udaba kanti lukhulu kangaka olukhona ngalomkhosi njalo ngalesikhathi sonyaka besingalwazi bengingalwazi kodwa sengeke ngaba nani isikhathi esiningi uma kusuke kuhlangenwe kanje. Ngiyethemba ke ukuthi ukuba khona kwethu lapha kulomkhosi uNkulunkulu uzokubusisa, uNkulunkulu uzokwenza konke okuyizifiso kuphumelele. Ngaze ngajabula ukuzwa isifundo sanamhlanje esikhuluma ngokuqeda ukuvila kuthina. Ngiyabonga kakhulu umfundisi ofunde lolu daba ngoba sihlupheka nje ema-Afrika sizikhohliwe izandla zethu. Siukhohliwe umhlaba uNkulunkulu asipha wona. Uma nje singabuyisela umhlaba ezandleni izandla emhlabeni okuyiwona mbidlango kalohulumeni ophethe, ngineqiniso ukuthi ubuphofu nako konke okunye kuyophela sikwazi ukuqhubeka siye phambili. uNkulunkulu kuloko ayisipheko nasifika kulomhlaba sizibone siyiko. Ngibonge kakhulu ke ukuthola ithuba lokuthi nginemukele, ngifise ngithandaze engathi konke kungahamba kahle uJehova emkhulu nenkosi yasekuphakameni enkulu. Kuza u2010 bakwethu isifiso sami esikhulu ngisekulesikhundla ukuthi izwe lonke malihlangene lapha eSouth Africa libone ubuhle bamaNazaretha. Libone ubuhle bephupho lomprofeti ubaba uShembe. Libone iphupho likababa uShembe libaba uNhlanzi elalibona nobaba bonke abadala ukuthi siyokhululeka ngamhla sahlangana senza okwethu ngezandla zethu nezweni lethu. Ngithandaza zonke izinsuku ukuthi ngilibone leli bandla libuyela lapho ubaba uShembe elibeke khona, lihlangene kungekho mbango, lilapha kweZulu Natal, liyisikhangiso esihle sama-Afrika. iNkulunkulu mayibusise konke sekwenzekile namhlanje. Ngiyabonga kakhulu, ngithi nami amen. Njengamanje sesicela ubaba ohloniphekile imeya edolobha ukuba ingene kulomgudu ifike ime bridge lapha ihlangabeza inkosi yamakhosi. Ximba khululeka baba uMashe nje kamnandi izwe lakho umbuso unikwa uShembe wona lowo wokuhambe kanjalo. Giya Ximba xume phezulu giya.
Anibingelela abantwana benkosi inkosi isimanga abantwana benkosi ngicale ngajabula entabeni ngijabulise into yinye enyenze entabeni enhlangazi namehlulu usathane efikile Sobheka ngoba kakahambi namanje usekhona kodwa somehlula njalo uNkulunkulu waKwaZulu Natal umhlonishwa uNdebele uthi base bemficile abamhlophe bebuza ukuthi awukahle mesindebele nizohola kanjani nina niphathe la ngoba asikhumbuli nje kukhona into yomuntu omnyama wayenziwe endulo esekhona namanje nina nabantu abona izinto yini awushibenye uthi undunankulu ngathula Shembe isikhathi eside uthi kwafika ngathi uShembe nobuNazaretha ungayibamba ngomphimbo ungayibambe ngomsila uyibambe ngomlenze usizonde wenze konke ayithi inyaka mina ke ngizalwa insizwe zazinezitha ngempela indaba okudlala mina ngisho ungayizonda wenze noma yini ngiyakuthanda nje kuphela phakathi kwenu nabafowethu nonke nodadewethu bonke no-anti mami nomama bonke Bye.
sizolindela izwi lenkosi sonke sithule sithi xa umuntu lapha hlezi khona ahlale athi du ngoba size ezwini. Amakhosazana acela onke-ke yala ngaphakathi banalandele emgidini lapho intombi zonke sokuyakhithwa. uNkulunkulu uthi ujabule kakhulu kuzotha kwethu sengathi nake lilanga ngaphinde kube njengalokho kwenzeke namhlanje. Njengamanje njengoba iselishilo kuzawufika ke ingane ezithunywa inkosi nabashumayeli bese ke thina sonke njengoba sila sizoza ngolayini ke manje size uNkulunkulu sizosicela konke esikufisayo uNkulunkulu bezikhona nje uyabe sesipha khona esikufisayo. Amen. Abashumeli bazosilawula abahlezi nje singayizeli thina abashumeli bazosilawula basikhombe la sizawunikela